Lakha Krehini Phuluni constituency ke parlo sikari ingti English LP school pathuaklam along joining program ke padopon. Pini aruni phai troxy bhomkuru arnikang sampor phai plia porpen BJP party atum joining program ke dengpon along all party hills leaders conference thi hekpen APHLC asong pen kachi OC BJP party along kachepa ogdun. Lason si Congress ay a party pen sita BJP party along kachepa ogdun. Lahini a party pen bang thom kebra ki thom abang phu abang pietum chepa ogdun lo. Lason si pini joining program ame along kachetong dun laki manpeng ke do hawar ke har pen MLA Dorsing Rong hang la pen manpeng ke do EM Kangbura Kiling EM Omar Singh Tiso lason si ongdung manpeng ke do tum chetong dun lo. Lason si pini amay along MLA Dorsing Rong hang ahin pen lam theke jai pon ke APHLC ason son na hok papleng thek thia lam kaning je pon chot ke mang hunang ni don rap atum. Lapen Congress atum sitame center along ta avelo state along ta avelo. Bharat adang pi along ta ave polote Congress a government ke wang ji ke der piklang pusi MLA Dorsing Rong hang pen ning je pon. Lason si laso amay along ke chari pon may phu noren be ahin pen si may chari pon lo. Lason si bang so may ing samjin pen pachun pon lo. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Karbi Kurusar Chingruma me ahin pen Havara me kiseng pon. Nijang Karbi Anglong kaparlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Langme PLP school pathuaklam along Aruche clonify Troxy arni Karbi Kurusar Chingruma me ahin pen Havara me sengpon. Karbi nimrokom nang plangsi jutang along kachira blok athipi dengpon si Karbi aron barim atum pen fisar phusar ajutang non puta rimpon bomlang. Fisar phusar angthun pen kirimpon bom mate Karbi aron barim ajutang kabirti atum do an pini langmepi amang LP school pathuaklam along Karbi Kurusar Chingruma me ahin pen Havara me kiseng pon ame along KKCA me Phudhon Singh Teron pen si me charipon ame along Manpeng aluhisar po rongkhang MAC long bison be chetongdun. Lapen local MAC Pawan Kumar Rai Chandra Hun be Kiling Habekong Singh Tiso Nokbare Habe Bapuram Rongphar Kopili VDC Chairman Chandra Singh Tiso Harsing be lapen Manpeng kethekiding atum chetongdun pen Mayor D Chipidun Rinti. Bangsome along KKCA langmipi amang aro atum kaching thuramo avar cyclong je phan KAAC CM aphan panong si local MAC Pawan Kumar Rai lapen MAC long bison be atum arideng pinpura lo pajirpon. Lapen bangsome along local MAC Pawan Kumar Rai pen lamchak chechak tekang alam theke KAAC CM Dr. Tuliram Rong hangaphan ke panong pon apin pura lo along kiripon alam anaputhak amithang pen amat si CM along chingwai pon pola pen chunvek jipusi lamchak chechak tekang. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Kurusar Chingruma me iltum Karbi Kurusar Chingruma pen kecheng sin iltum kedamtang ingru ya prang pano lasu kisi kedang kadu we sitame dada asap so kasik sa kedu nini thom ni throk phom kisi kedang sitame hunar we pen chenglok penan kasik sa dolo ke claim kedam pen kiri karana mu sitame kesung dolo kethe geding tum along sitame CMEM tum long samil tum churi chang nama por silong le hun karbe ke jam lajo sitame asap pu sitame pu an pen samil tum la so kampechun kapena bang claim na kok sitame chingkrin tang da chingchap tang dat mane claim tang dat cheng tang dat apot claim nang pumat claim lo opinion impun es sitame tum so asai ke deng bang ke tum langmi pi hawara me keseng pupen kecheng lo asi todap ada babang bang ke kurusar me towe aju ni asam apor fight trop anil tum kurusar Chingruma me langmi pi hawara me lo tirikam mane hawara me keseng so membership mane to executive dolo si chobhana ya lui sar pu phan same lasuka do we ka introduce to phan ka do pachi ni phan ka do samil tum sik chadang pen sipini anon to dap adap kechengsi makang thur pen chenglok kechengsi lo lamang thur dat pen tum share clear side deng phelo share clear sai ke deng bu munu kan ta yanang than ba melo mesen lam parata
ni tum sia klidet pen ke si Karbi Kuru Sarjing Rumah pen ni tum kadu ko be ang mayang deng klempon bong mane bong mayor nam pu horme bong mayor nam pu bong chin bong mayor nam pu lan same klem dhailo asinon ke chengpon la subong chin nam pu det pen bang ke me chengpon lunang pen si me chengpon si la so me ke pachunji pen so me long ka chupha abang ke lage alui sarpu ni tum ka chohang si bages abang CM halus tamelang likonon ko sone ke beng ke phandu amasina dun nune dalo tahai no nang lele la pen Pon Kumar Phan hang lo honorable la bolo MEC la hai mane मैं कैसे तुम के मांग मंगे लालो इल्तुम कार्बिया खे तुम माने हा फिर थे लंगरा पे कार क्ली का फिर आसु पेना एम्पू मुकरांग पेड़ा सिंजा पेन चेंगलोक लोंगरी लोंगपा थान थिली अजेंग आरोय lapen inglong arlok apan si arnam kitin ciklu recuar ni recu arpan si ke bajor si ke kim ke rangan nama pan nil tum citing ni une la posat si labang so dorom bang nil tum kar klika piyo dorom bang mane ansu se aprang ke poni pan nil tum cisik lan parata nil tum aporom puthi pen penang adhorom tum same ading nam padok do ning pang samdun pen kar klia ko aron bari me long kot pa chebang aje phanda ni tum kemang pondo nale tum long la guru sar ko tum long penang tum ani ka chopa thedo pen siamen ka ji than ang thin ka chopa nang do labang so puthang nale tum pilo labang solo dan ni tum hin ban magala so bozadi tum kham kheji lapen guru sar pulong te nangli tum nili tum halang li tum lan si tame guru sar pu kemana tum je paro kalong le lapen guru sar pen arna momen cek hang long le lapen angdeng hoy ke than bijum long le lapen penang akum do lang se ke tam pen ke dang lok ke karbi karba ke plan hempu ke plan penang ke dang lok pen ke plan menang da amen amun ke karbi hang hari pulo si tame karbi ka philo long la tum lo the pen budma pen pilo labang so budang na tum hin men pilo puram da labang solo dan ni tum ka kham ke dun puthen ni tum arona long la son akku ben dawe hala bangke isti budam nang pulo del tum bang khai bang dhoro malong bang abisara bang kidar lage mir yang thu dhup dhuna lapen bati ke thor milur methe ke tor pupo bati long si me akhribi ko kodak si lapen siar uti la solo manganil tum long ave la si la sopota ni tum claim pon pe pen claim pon ang ne la ben itum une la itum ke kay bisar hijung me akhri lo lono long me akhribi po me akhri lo si hijung da ki nei nane alang le tum bangke se amen ka biang hari tum kar video amen ti kon thailo si tame alang le tum bangke abhi ga bi ki pesi budma birong ka bangse buthak nale hi par tak pan thani ka hala budma ben birong magan ni le arom na jit ben than da kai the si tame ni tum ke ha ke cheng me same hempu mukram pirasinja phan kar dom phan thili lo le ram kadom tari tum ke wo awan dengi sakhi baji horme nunji bongchin nunji lahai posinil tumke halada ke avi afik bi kenanya se bi thui both Thogwam rong pi English LP School along Karbi Lo Charlie Song pen cherok tokamay padopon Karbi kheta anso se ke paprang dun nang jila pen kedam tanguna utsaf asat lang sitame kimi midet penajok pini KSA Karbi Lo Charlie Song pen patir piponsi Bakalia District Committee la pen Center Bazar branch atum pen Thogwam rong pi English LP School along cherok tokamay padopon lo Lapen pini aruni phai troxy ada por phai ke pen pangchengpon Lapen pini labang some along aluhiaman pen Central Committee may phu Samson Teron lapen labang some along may charipon Center Bazar branch may phu mirjengbe AGS Ajoy Rong Chehon Hauraghat branch Ramesh Warterang lapen ongdung Karbi Lo Charlie Song along klembang phu bang phietum chetongdun lapen Thogwam rong pi English LP School along Thanbang lapen ke Charlie Asomar apia portum chetongdun Fuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Fransi media kilang arat wan phana kardom pajero pini nile tu KSA Center Bazar branch committee hin pen patipi ponsi pini ladak Thogwam rongpi LP school along education awareness angide upia posi dengnang ko ma puluchang de ilitum Karbi akhe achu ke dam tang gonosop a result pusita me ilitum Karbi Anglong pen ke percentage miwe
lasi laso ning duk sin nilitum pini education ahin ge ilitum karbi akhe paprang pingna la ilitum akhe yong si jingthur dunang ji aprang akang tuile dunang ji polatang te education e kenang sot lasi labang so puthak bidi sore kache share ji phalsi nilitum pini dakwa lapen ladak pini nilitum mong na chatong don KSA Central Committee President KS Samson Teron sir lapen Agriculture Development Officer Lucas Wartimong alang li sutamen nilitum pini labang so education awareness forum ang tibilong chitong nilo pini kese koso kese nangji polotang te also martum charlie chota chokchi apia posita me jodu nangji kwan ma also martum kapor hi kile dunji posita me apia poyong si jodun de pote laso so ke le dundelo lasi none franke wanke anutin apia po phansita me netum KSA Center Bazar branch committee hin petuni vilo je apora teng pen chelang dun tha nangni sumar tum pha non kangting atowar lok si dambom lo non alom uwe ki mi atum ke damtang stabe nali tum sitame viral ko tame thaglong po la son ge non ge eprange pachoklem long lo ile tum karbi akhe la son pulote weird po la si so phana choning lo je non eprange wang helang ke Charlie pamekanang po la pen Charlie pamekanang po athe non ge competitive akai din pina ta Charlie yong sa ave polotang te itum ke thangta kichini dunjia velo la pen kile dunjia apene apar velo education la ke knowledge power courage power lapen knowing power education yong sa ave polote itum thangta kichini ne ave pol luhe po lanvel Phulunia long MMPPNA scheme MLA Bidya Singh Ingleng ahin pen kang pupon towar ta isi kenang sot nailo towar jong se ave pute kedam ke bang kisung ka siksak do son si pinini phai troxy por phai kebra chitim along Phulunia hi thiadung Phulunia hi thi pen kurna kiling arong an 1.5 kilometer atowar mate Mukhyamantri Pakipat Nirman Achani scheme pini MLA Bidya Singh Ingleng ahin pen ing pupon lo lapen to warasai ki klempon ja bang mate contractor Kuldip Bora ahin pen si klempon po to warabang chiklo jonni angbong si patang pon po puta MLA ahin pen ning jepon bangso kang pualong aluhiaman pen kachetong dun EM kang bura kiling Phuluni Town Committee Chairman Moja Singh Rong hang lapen penang atum chetong dun sari kuti prai mane ke koy estimate aru contractor naam ase Kuldip Bora আমার লোকাল কন্ট্রাক্টর আৰু আমাৰ কামটো দিয়া হৈছে আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD পৰা দিয়া হৈছে আৰু ভাল কন্ট্রাক্টৰ বুলি কৈছে আৰু ইয়াত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দুমাহমান ভিতৰতে কমপ্লিট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে হয়নে এই কন্ট্রাক্টৰ হয়নে 2 মাহ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰি দিম বুলি কৈছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক সমষ্টিটো এই মানে কি কয় 20 কিলোমিটাৰ 25 কিলোমিটাৰ এনেকা মানে কি কয় এলএ ওয়াইজ হিচাপে দিয়া হৈছে যাৰ নাম নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশিক্ষণ কাৰণ আমাৰ ডিফুৱেলেটো আজি ইয়াতো হৈছে আৰু সেই দিনাখন আমাৰ মানে কি কয় পইচা ভেণ্টা ইংটিটো পুংৰিপি এইটো ৰাস্তা হৈছে আৰু কেইটামান ৰাস্তা আৰু ইয়াত আছে ইয়াতো ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ইয়াত কন্ট্ৰাক্টৰবিলাকক কাম মনে মনে দিলে নহ'ব ৰাইজক জনাব লাগিব যে ইয়াত ৰাইজক জনোৱা মানে আপোনালোকেও চাব পাৰিব পাছত যেন বিধায়কসকলক আমাৰ লোকেল MDC EM আমাৰ কিলিং ডাঙৰীয়াক বা ৰাইজক চেয়াৰমেন আমাৰ টাউন কমিটি তেওঁলোকক ব্লেম দিলে নহ'ব ৰাইজেও মানে কি কয় নিজেও চোৱা চিতা কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপে সজাগতা ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে আজি উপস্থিত আমাৰ লোকেল MDC তথা EM কামগুৰা কিলিং ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত আৰু আমাৰ ডিপু মানে কি কয় ফুলনি টাউন কমিটি চেয়াৰমেন ৰংহাং ডাঙৰীয়া আৰু বকলীয়া টাউন কমিটি আমাৰ তেৰণ ডাঙৰীয়া ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলে আছে উপস্থিত এই উপস্থিতিতে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে কথাটো আজি মানে ধন্যবাদ